chu Philip TV Ultra Slim TV hi kan repair dona a problem chu hi alaya hian a dung zong in en rin hi a problem chu ni hi kan siam don ni lo hong potila TV hong lampang hi a fellow lai te po kan enanga tiyangan hong pota a bal khop maya chung po hi engel deklo na lai te kan en don ni tiyan ko po cho hianin a chelai ga mo chu he tilaya hian condenser puar a oma hi pakhat ania vertical IC bulai hianin a pakhat dang le oma a puar tho ti chuanin ceramic condenser puak a awm boka ceramic condenser chu hi helaya mi hi ne ka ko hi alang chiang em o chu ka hrelowa hi pena ka hol hi ceramic condenser puak chu ani ti chuan hi kan la thlanga che ho hi a tha kan buat chin je langa a circuit po hi dry solder atam khop maya ngel lo ne atam khop maya hi a chia chu nia chuanin hei a tha hei chia hei a tha chu nia hi kan an wa don ni lai ka repair lai vel hian beng cheng dang atam lu tu ka voice hi a hranin ka record ani condenser puar vel hi ka la thlenga tin ka channel min lo clear sak tu te ne na en chunga lom thu ka soya clear mai lovin ka channel te min lo subscribe sakula min lo like sak bokula min share sak ngal bokula hei condenser puar chu ania a tha in karon thak le don ni hi te hianin kan soldering lenga tuna ka hol lai ko a chedang a om le chu a pathum na ania Philip Ultra Slim CRT TV ania hi Philip a hianin hetiang chia engemaw puak mai hi atam do khop maya TV tha em ma hian ka da lowa ultra ho hrim hi chu TV tha po ngai san do ge hei aya all model jok anung sei pu tho ka tha ma zo in ka hre Ultra Slim hi chu poi thak maya a chia thian hi a chia a pathum na chu ania hei hian ka thlak don ani hei tiang ka char zo nga ngel lo lai om zong ang te ka char thavek nga TV hi ka test le don ani phone camera manga la ka ni wangin duang takin a soi sak theilowa zoom theilo standby in ka da camera hi
horizontal problem te vertical problem te a omani he TV a hian tin het lo tam tak om boka ang het lo lai de ka char me ka ni ang het lo zol pui ka muang ang chu tiang ka char het zela power supply lampang SDR te polo het lo a chung te po chu ka char me ka ni video section CRT socket lapang po yung het lo ma chung te po chu ka char me ka ni stable vel hi ang hen lo tam khop maya stable vel hi hen lo chana pa the tang rol thei lo a chewa thina uluk takin tian dry shoulder omang ang so char he angai thina ni ang het lo zol pui chu te hian ka char fel deuh thuak to a an en non le sin hloma ngel lo dang te alo omem te te hian ka char ngel le zela Philips CRT Ultra hian a boi tam na ber chu heng lai tuna ka charna lai pul bor vel hi a boi tam na ber chu ania a het lo ma ve thin sia tian a socket vel te hi ka han vo lenga TV hi ka test to don ani chin main kan test potanga an ti le dik lo TV ka on to a AV muta ka da lo don ani signal kan han penga TV chu lo aspartic protease, which will definitely prevent the aggregation. ka chin fel to don ni hian ka chin felanga ka her le nga ma zong in ka test le chin don ani जरूरी है करवाना इंदिरा आयुर्वेद और डेथ स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले ka chwa le nga आयुर्वेदिक फेस a वॉश song ta to na ka video shot आयुर्वेदिक ni औषधि ye है